بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. مصيبة جلبة تدوبة وبلتناما ونجرناما ونطلناما كدول المن دو بلفي كرمكم أستاذ الله باب سينيك haray ɗen janngude ɗe ɗo defte ɗe jannguno ɗen hanki haray ko ɗum won ɗen e kontinde ko wontum hannde meɗen tori o yaafuya moƴƴa e jentagol moƴƴa si nana meɗen kawtiri ɗo e kawtal tigi tigi on haray ngal wonali e sago meɗen few haray tigi tigi on ko yon muñño moƴƴa jentoɗo moƴƴa haray ina woɗɗiti seeɗa ka woni e tappude on ka ton kono ɓayno nanade ga hawnaki no gasa no hewtude on ton haray kono yaafu muñño ɗo hara nde ɗo deftere fiqhu sunna ko nde ɗo wonɗen e janngude si nde ɗo lanni hikke nde ɗo deftere al irshad ila sahil itiqad fi yo en wawu famude oɗo tawhid kadi haray tigi tigi omo weltanama jarnama yo Allah subhanahu wa ta'ala o malno en yo hising e yo faami en ko wonɗen e janngude ko parti kan gollitirgol ustaz omo weltanto ɓe buye maɓɓe ɓe seenike haray tigi tigi on ɓe weltanama o weltanama onon kadi inchallah tafaddal ya ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وإني الزيادة على الجزية عندي أنك جانجي سروت أخذها سرتجي يتقول wete kon sagale on jonnon hande ko aziyadatu ala algiziyati ɓeydigol e hoore sagalle ko ɓe happana kon kamɓe ahlu zimma yimɓe ƴettoɗaɓe ahdi ɓen ɗen ahlul kitabe wal majusi li anna al majusa laysa min ahli kitab wajuso dago istiratu aziyadati sartingol ɓeydigol e hoore alal jizyate hoore sagale on diyafatu wernugol man yamurru bihim min al muslimin sagalle ko ɓe happana kon so tawi woni julɗo no rewde ka maɓɓe ɓe ka laawol haray ɓeydangol ɓe haray ɓe werno julɗo on kamɓe kadi ɗon ɗum kono ɓeydi ka hoore sagalle wernugol julɗo on fakad rawal ahnafu bun qaysin gonɗi felliki ahnaf bun qays hande joni en janggi fima ko en andi ko mbono an umar radiallahu an wonde o anna umar saydna umar radiallahu anhu sarata o sartino ala ahli zimma e yimɓe zimma ɗum keɓɓen ndiyafatu wernugol yawmin wa layla ñalorma e jemma ñalande ɗum ñallal e jemma wernugol ɓeɗo julɓe reweɓe ke maɓɓe wa an yuslihu alganatira en ɓe moƴƴinta poñji ɗi ƴanɗe ka rewete ɗon wayin nam وإن قتل ستوي ورام نعم وإني أعرف دروس هذا في اللي كان في بن قيس وند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرط وصرت على أهل الذمة هوريم بذمة دونكب ويتي ذمة دونكب يطلع بأهلي kono na julɓe kono noon haare koye ley lamatere julɓe ɓe woni ne woodi ko ɓeytata ko wiyete kon sagalle o sartini hoore maɓɓe kadi hoore sagalle o hen ɗum diyafatu yawmin wa laylatin wernugol ñalorma e jemma wonande ɓen julɓe reweɓe ke maɓɓe ɗon par ce que ɗande feƴƴowo haaren hoto jinno ko ka o waala ma ka o ñalla o fowto o yaara kikiɗe ɗum fof no waɗa li anna man ajlada أجلها يعني وصل المقصود من أجلد وصل المقصود
yaarɗo jemma o ko hasi kon ɗon nangen fuɗoya tawa hewtoy ko fokkiti ɗon so tawi wodi rano yaargo jemma ɓuri newade setoyagal de yaargo ñalawma par ce que ñalawmata nangue no woodi deeƴa ñallal ngal jemma o noon ko deeƴi ɗon rasuli man adlaja waslal maqsud wa an yuslihul qanatira ende mo ƴentinta ƴanɗe ɗen ma ɗum poñji ɗin wayni qutila si tawi noon warama rajulum gorko minal muslimin immorde e julɓe ɓen bi ardihim ka leydi kamɓe yimɓe jimma dunke ɓen fa alayhim diyatuhu haray de ɓe itte diya makko on so gorko warama ka leydi maɓɓe kono noon hay debbo si warama toon so wi gorko ko wola ɗon gorko julɗo ko ɗon debbo julɗo janta ko yande no mofti mofti julɗo gorko julɗo debbo si warama ka leydi maɓɓe ɗon kamɓe ahlu zimma ɓe ƴettay fere diya on wan noon diya on ɗon andi diya neɗɗo ɗumna ko weeli fi noon so woni guele waɗi temedere heɓugol ɗumna ko weeli fi ka rawahu ahmadou fillike ɗum imamu ahmadou wa rawa aslamu kadi fillike aslam anna ahlul jezyati no yimɓe happaɓe sagale ɓen hoore min ahli cham jeyaɓe ka yimɓe chame a tawa ɓe arno umara ko seydna umar radiallahu anhu fa qalu ɓe innal muslimina tabitiɓe ɗo julɓe isa marru binas ɓe rewi ka amen kallafuna ɓe fawoy men zabuhal ganami hirsugol dammi so ɓe woni noon ɓe rewi ka amen ɓe fawoy men hirsu dammi wadda jaaje e guerto fi diya fatin ka wernugolɓe on sayi fa qala maki radiallahu anhu seydna umaru wela allah woni mabɓe atimuhum ñammine ɓen mimma takuluna kon o ñamude kon wala tasiduhum toon ɓeydanɓe ala zalika e hoore ɗum ɓe ñota noma hita noon ɓe dey werneɓe de ñamminaɓe ko ñama toon kon adamu akhdi ma yasuq ala ahli lkitabi wa gayrihim wasude ƴettugol konkono satta lorra yimɓe defte ɓen e woɓɓe koye nata yimɓe defte ɓen ƴettugol joni ko tata lorreɓe wa qad amara gonɗo yamirino ar rasulu sallllahu alih w sallam bi rifqi newinangol bi ahli kitabe yimɓe defte ɓen fiiɗo ɓuuri ɓe doole ko noon fewjudeɓe o taw lorruɓe few wa adame wasude taklifihim fawgol ɓe fawga ma yutiquna sengo dow ɓuuri ko ɓe wawi kon fiɗam laami goɗɗo ɓurimo doole ta faw hoore makko o wawata wa ruwiya fillama an ibnu umar radiallahu anhuma kana o laati noon kana akhiru ma takallama bihi annabi sallam o laati ko sakkiti laaɗo makugo laaɗo sakkiti makude an qaala ko nde o wi laaɗo ɓe maki ihfasuni renelon fi zimmati e haadi andi komi alhida komi hawda kon toon firtanan ɗum ko ɗum waɗi amir ibn abdoullahi tamimi nde ukkodirno police jon irak ko fi firtugol ndi ɗo ahdi o ini haadi nulaaɗo on firtatake miɗa wuuri kala ko kutilan ɗum ɗo miɗa wakkili kono firtatake ɓata o landike ni police jon jaɓɓimo inni o yawtino golle jarde makko on o inni moodi mi wawata golle jarde maɗa on miɗa mari ɓeygori mbiɗa fof kadi kami gollata toon haray wawata gollude haray sina ɗum wonni o matin o yaha ɗo nanguima kool on andi kool si nanggama ɗon haray ko hokki ɗon konko hen ɗum ka o bante o tekka hikkoto ɗon si koole goɗɗo nanggama bon on tumanna amir ibn abdoullahi tamimi ɓe ayimo ande tous en waɗa fi qissa muɗum ka on tumanna o landi koridian on tumanna o sifi o landi kañum jimma dunkejo on wo ene a itti sagale ko hanɗa kon ittude womi itti dey o itti police ji on yo accitumo police on ini accititama matumo golloya oni wawata wonde o gerdi e police ji on ha o futni police ji on o futnimo police ji on o futnimo junngo police ji on on tumanna police ji on kenni waɗi o waɗi rapport hoore oɗa ɗen
o woli toon piji buy hoore makko ɗi o wonda e mum fi tum bonnugo inde makko nden finoɓe lordema ɗan si laamu falama lorde goɗɗo ɗum tawi on tumana laamu gon hari on sa laamu gon hari ko on gollirta kon nden ko qur'ana e sunna tooñi ala on say esan tawi ko seydna omar bun seydna ousmane wonno khalifa on nde ñande ɗum yettoyimo o janggi lettoji rapport ko waɗa letto ko waɗa kon on say o yimmini ko waɗa enquête anda programme on ari Irak o tooña Amirou Abdoullahi o tooña ɓawo yiiɗi Amirou andi programme on sifi ko no feƴƴiri o inni way ɗum ɗon way ko noon woni o yeyto e saydna orando yontumanna o yetti nulal ngal ko ɓemina masalan ko yeehi kon fimo o yeehi o hewri laawol ngol o sifanimo kono fof mo mbawa kamɓe lamɓe on sa ɓe jooƴi o tawi ɓawa haɓidama ka won ɗon ɗon moƴƴanama wongol taɓe lorde mo ɓuuri ɗon o inni yo immo yawa Dimasque to ɓe leydi samidin on sa yamiri mo yamiri no wonɗo to on sa saydna Muawiya bon Abou Soufiane wonno on tumanno waali on toon gouverneur on toon tumanno wini yani wernalamo wernande moƴƴere woni toon isan ko fi ɗum waɗuno bonnugol ndiɗo haadi waɗuno ha o heɓon probléme kono mo wakkili oni kala ka kutilan mbiɗa wakkili ko noon aadi nulaɗo on bonnetake mbiɗa wuuri ma o accite par ce que o itti ko duwa kon ittude ala ko lor tampinamo ɓa tawi ɓerde makko ne laaɓana ɗum o wata gollude ɗum o gollana ɓe gure makko ne o fuutinima fas haɗa fa kasa ko aadi ndin si tawi woni ha on ti hunnama a hodama tawi woni mo wawino hunnira e wakkile o hunna gueɗe ɗe fof waɗata bonnale haadi ni ɓeyle ko yimɓe ahlu jimma wona julɓe kono ɓa tum woni so ɓe ƴettotama ahadi no aɗa maki taw renelanke ahadi am ɗum maki ifaduni fi zimmati renelanke ahadi am ko ɗo so ɓe inni la imana liman la ahada lahu mara aadi mara iman halda joni e goɗɗo ɗo ɗen programme awallemo bon o hewta ɓerde makko fof jowi ɗum hewta tunga ma leɓanama fenade en ɓuuri mum ala inna en falno wadde hunde kaari kono tigui tigui on tawi wawata mannade ara mara iman la imana liman la ahada lahu la amanata liman la imana lahu aidan awa ko ɗum waɗi eyo nam o inni wa jaa ari fil hadis man zalama muahidan on tooñuɗo ƴettoɗaɗo ahadi wonɗo tooñi ɗum foti ko julɗo tooñi on tigui ma goɗɗo go tumo tooñi ƴettoɗaɗo ahadi aw kallafahu ma o fawi on ƴettoɗaɗo ahadi fawga taqatihi ɓuuri ko on ti wawi ko fa ana hasijuhu mi weñjoya e on tigui yawmal qiyama naɗo maki ɗum fa ana hajisuhu haray ko mi weñjiɗo makko nde fof ko kambaji fi hen ɗum fiita ahadini firta wa ruwiya fillama anna ibnu abbasin ani ibnu abbasin radiallahu anhuma wala allah woni mabɓe laysa fi amwali ahli zimma o laataki e jawle yimɓe zimma dunke ɓen illa l afwa afu koyna ko ɓurti kom laataki e mayi sina ko ɓurti ko masalan mara laawol no hendorende sinama ahode ko hoɗɗa ko sagalle meɗen on e mara laawol no hendorende amma sagale on sagale on koko halda fotta wonde ko ɓe wone ka leydi men ɗon ɓe itte ɗum ɗon kono eni ko goɗɗum go hendora jawdi ne herana ɗum ɗon la ala fois ala fois o inni sugutuha amman aslama wo ittugol noon on jakka e on sagale e hoore ɓen natuɓe islam fukkagol ɗum ɗon e ɓen ɗon ɓawa sabu natugo noɓe islam wa taskude no fukkora aljizya to ittugol sagale on amman aslama e on silmuɗo e maɓɓe sabu hen ɗum li hadis ibnu abbasin marfou an hadis on ibnu abbas no fillima hadis on ko ɓantaɗo ha tuggoyi inu laaɗo sa sallam laysa ala al muslimi laatake no fawi julɗo on jizya to ittugo sagale julɗo on duwaka idde sagale rawahu ahmad wa abou daoud wa rawa abou ubaydata an yahudiyan wonde alyahudajo aslama o jibbalino fa tuuliba o ɗaɓɓira bil jizyati ittugo sagale ɓawde a naata islam ɓe ɗaɓɓirimo ittu sagale on wa qila wiya innama aslamtu
fof ko qila waɗi ka wa qalano toon وقيل toon kadi ko qila qala ala nokku ne nam wa qila o wi a wi'ama innama aslamtu o wi'i awa andu ko ɓe naata islam ko ta'awusan ko ka moolagol masalan ka daɗugol ka moolagol hara e baali sonjaji ɗi qala o wi inna fil islamu mu'azan no ka islam toon ko hiwata neɗɗo on no ka islam o wi ɗum kanko inna fil islami mu'azan nam ani si woni huti naati a naati ka hoggo islam haray dey so tawi a reeni ke waɗali waɗaji ɗin a reeni ke majji aray ɗe mari ɗe cour molnaɗo nde goɗɗo no meme wo aɗa programme molnaɗo no ɗom parce que so honduma taƴama ɗon ande hondu ko ngeloɗe jeelu ngeloɗe sappo hendu woturu ñiire ma si ittama jeelu ngeloɗi 5 bon ɗum fof no manni kono so tawi woni a bonni bonnereji ɗin ɗum fof waɗe ko mere kala ko waɗaɗa ɗon haɗa kam waɗi ayi ko ɗum waɗi junngo ngon ngo taƴire saabu ruɓuɗi naari kono noon singo memama haray dey seere ɓuri ɗon boy singo bonnama temeɗɗe dirham temeɗɗe 5 dirham temeɗɗe 5 non dirham ɗon ande ko ɓuri puisque dinar temeɗɗe 5 dirham ko dinar temeɗɗe 5 ande noon nasoma kala noon ɗum andi ko dinar nogay jakka waɗɗi so haɓir dinar nogay wonde majji hitande dinar nogay ara jakka waɗɗi kema ittugal jakka ɗum ko telemma ka garam kanŋe ɗum ko ɓe mesiri kanŋe ɗen haray ko garam 85 laysa ala almuslim jizyatun rawahu ahmadu abu dawuda wa rawa abu ubaydat anna yahudiya wonde ala yahudajo aslama o jebbilino fattuliba o ɗaɓɓiraɓe awde o jebbili bil jizyati ittugo sagale wa qila wiya innama aslamtu aslan o inni kanko tigi komi jebbilori ta'awusan ko moolagol mi heɓito qala o inni inna fil islam mu'azan sabu no ko islam no toon ɗen ko moolata fa rafa ila umar o ɓanta faade umar radiallahu an fa qal umar wi inna fil islam mu'azan saydna umar ka tawtimo tawi ko fewno kanko no khalifa on so kala ka wiɗo inna o itka kaari haare gon sa kanko saydna umar maɗum ekkitano no laaro ɗon ne ɓe yaka saydna umar ko ɗum holli ko ɓeɗo ɗe wonno on say khalifa on inna fi islam mu'azam wa kataba o windi on say kanko saydna umar allah tukhaz minhu ka ƴette mum aljizyatu taw ƴettane ko wiyete ko sagale ɓaw naata islam ta ƴette sagale jungo makko kanko o fukkama e makko sabu naata ko makko islam o no hawray hawla bas yo titre goni fuɗɗitade on jarama fota haray mi weltanike on moƴƴa oustaz haray musidɓe ɓen kadi ɓe weltanike on yo allahu subahanahu wa taala on weltan allahumma amin haray on jarama albarka barakallahu fik jasakumullah khair ara joni ɗen natande nder ɗo deftere al irsad ila sahil itiqad haray wono andirɗen noon ɗeɗo defte ko defte ɗe tawi tigi tigi on nafoore majje ono tiiɗi haray wono andirɗen noon allahu subhanahu wa taala himo moƴƴi emen moƴƴa waɗani en nemaji molanaɗi ɓeɗo karama ko ɓe waɗani en kadi ɗeɗo defte ɓe gollani en moƴƴa golleji molanaɗi kono so defte ɗen kadi walike jannoɓe ɓen kadi ala
ara ɗum kam no manki نعم أستاذ هاي أيوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنك دفتر ميدن الإرشاد أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية رونكا تيترونو وأساليب كلاوي القرآن في الدعوة كنوداندو كنودغول إلى توحيد الإلهية ووت نقول الله كريم قولمو كدوال ماكو وعندنا جانجي توحيد الربوبية جيغونغول donc an ɗon e lorraka pande ɓa yeddu ɓen yedduɓe allah ɓen yeddu ɓen ɓe qiriti ɗum ɗon woni ko allah tagi leydi kanko tagi kambo kanko artaka ɗon kanko warata kanko o mintinta ɓe qiriti ɗum hay so tawino wotto ɓe qiritaki hade ɓen ɗuuɗe awa qiriti ɓen ko ɗum qiriti ɓen ɓuuri ɗuuɗude o wi lamma kana tawhid arrububiya nde laatino tawhid rububiya ɗum tawhid jeego onde ko allah jeeyi kala hunde qad agarra bihi nasu gomɗi no qiriti ɗum yimɓe ɓen hiɓe tabintini ɗum bi mujibi fitrihim sabu waɗɗingol kaw tagude no ɓe tagiri han won nasrihim e darɗe maɓɓe ɗen ɗo wasi la sallam maki kullu ibnu adama yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw kama kala jibinande baba adama ɓiɗɗo adama jibinte hoore fitra makko on haray ko hoore dina haray mo jaɓi ko fi dina kam joni noon ko nene makko ma baba makko ƴettata mo naɓa o ko laawi alyahuda ma ka laawi annasara ma ka laawi almajus jibinte kañum ko mummum tew anda hunde ko naɓira o mawna hoore ɗum ɗon hannde kadi ɗum ɗo aɗa wonki hannde kadi ɓa ko ɗum wowti jingana ko andi kon fimu ɓa goɗɗo kan al insan kama yaquluna al insan aduhu lima jahilahu neɗɗo ko añuɗo ko anda kon al insan aduhu lima jahilahu naam o wi fil kawni ka tagore way wa nasrihim fil kawni ka darugol ɓe ka darɗe maɓɓe nde ɗo tagore wa kana laadiki al igrar bihi irtagol ɗum ɗon wahdahu ɗum ɗon tun noon la yakfi ɗum ɗon yonata lil iman billahi gonɗingo allah ngol wonde ko allah tagi ko allah on tago ko allah o woni waro immintina ko arskata ɗum ɗo yonata wala yunji ma wala yunajji o dandata sahibi jom muɗum min al azab immore letta ɗen rakasat da'awat wo tutike feŋike da'wa al rasulillah ɓen ala tawhidi ilahiya e wotindigol allah ka rewgol mo ko ɗon ɗen feŋi noddano ɓe noon khususan tentino ma ko herti da'wat noddugol khatimir rasul timmode no laaɓen nabina muhammad alayhi wa alayhim afdalu salatu wassalam woni makko woni ɓe annabaɓe heddiɓe no laaɓe heddiɓe ko ɓuri moƴƴude e jam e kisiya fa kan latake talibu nasa mo ɗaɓɓireno ɓeɗo yimɓe bi qawli so wiwgol mo la ilaha illallah ko ɗum no permis ko ɗum wiyanoɓe wiye la ilaha illallah almutadamminat ko konngol moftugol li ibadatillahi rewgol allah wa tarku e tertagol ibadata rewgol ma siwa koyne allah fa kanu ɓe laatike yunfiruna minhu ɓe dogayno saabu koko ɓe yamiraɗo o ɗen ɓe jaɓata o yaqulna ɓe inna a jaala al alihata ilahan wahidan inna haha la shay'un ujab a jaala waɗa al alihata reweteɗo on ilahan wahidan reweteɗo goto
al alihata reweteɗi ɗin ilahan wahidat reweteɗo goto pet inna hadha la shay'un ujab ɓe wi ɗum no hawni moƴƴa ayon koye simore saadu woni simore saad wa hawalu ɓe eti ma ar rasul sa sallam an yatruka hadihi da'wata nde o tertoto ndu ɗo noddandu wa yukhalli wama yukhalli baynahum wa bayna ibadati l asnam o terto hakkude maɓɓe rewgol islam uji hatta ukko toon fes yo accidu ɓe majji yo accidu ɓe majji a basalu ɓe dépense ɓe funsi fi dalika fi ɗum wonu maahu kullal wasail wonde mana yunaɗo accuɓe seede maɓɓe kamɓe ɓe ko faala ko rewde kala reweteɗen ɓe jokki kala jokkorgal ngal fiye ɗum wonu bi tarhibi ka rerɗingol mo tarata wonde go ɓe prosata mo laamu maɗum jawdi bi tarhibi hulɓingol tarata wonde go wa huwa alayhi salat wa salam yaqul nuraɗum maka wallahi mi wonri Allah eɓe proposane mo hen ɗum ɓe lamminemo o sali ɓe propose jawdi o sali ɓe propose hen ɗum wargol mo ɗum kadi hulɓinali mo kenno mako noon kanko rasul salatu wassalam wallahi mi wondiri allahu law wada'u haysi ɓe walli ni a samsa ngeɗo nangue bi yamini ka junggo a ñaamo walqamara lewru ɗum bi shimali ka junggo a nano andi haɗa ɓe golli ka guelgo henno ɗum adde watta ko juuɗe goɗɗo ɗum nako weli fi ɗum est ce que ɗum waɗay andi ɓe wawata waɗde ɗum hay ɗum waɗi haysi ɗum waɗi nafre ɓe wawata waɗde ɗum ala an atruka fi yomi terto hadha l amre nde ɗo fiyake ɗum ko noddugol faade Allah fi kalmatu la ilaha illallah yo tabitu la atruku mi tertotako ɗum fof mi accitata ɗum hatta yadharhullah ha Allah feññina ɗum aw ahlaka ma mi halko dunaw ga aɗi ɗum feñude gogo mi maayi aɗa ɗum feñude ma ɗum tigui tigui on wawata wonde wakka ko deññande o ƴetti tewlu makko bappa makko noddima on tumanna ɗon andi ɓe yeehi ɓe ko hoji ɗum fof woti ke bappa makko ɓe sifanimo ɗum ko Abou Talib o tigui tigui on o ɓiɗɗo ma o lorri men de joni yo jokku haaju makko seɗo rewa ko mi rewata ko taw yennu men taw ayɓe haqqille amen taw yennu sanaboji amen ɗin on tumanna ɓe noddi bappa ko noddoyimo en moddi bappa moɗi ɗum ɗo de woni sonjaɓe ɗum ɗo ndu noddandu ma woni konno mi waɗata laaɗo on ɓe seytini way wasi ɓe huccitay ɓe noddi kamɓe kadi wa wiiɗa ko watta ha ɓerde no laaɗo metta bappa makko taw noon ko baba makko halfinimo e duuɓi makko ɓen fof o suuɓi on ɗon halfinimo o faalaka on ɗon kalifu bona dañande mo warra ɓiɓɓe ɓoy kono o ƴetti on ɗon ɗen o innima halfinima o tanirawo anɗo ɗum ko Mouhamadou no makko fiyake on say on inni o ari ɗum ari o wolu kala ko faalɗa ɓe wawata waɗade ɓe hunde noddir no faaliraɗa fus ɓe watta tankimina ɗo wayi nolle on hande ko ɓawɓe feƴƴini nolaɗo salah sallam bappa ko feƴƴini on tumanna noon soñdia on ɗuuɗi ha ɓurti ɗuɗude tawi ma o on tumanna o doga o yarata ifo ɗaɓɓugol faabo toon ɗe nodda toon ɗe darata ɓe wallita to ɗon tawi jaka sinda makka ka wonno toon ndi taifa tawi toon ko yimɓe jofoɓe won toon ala ko ɓe waɗali ɓe barminima e barmingol mo conseil noon ka watata Allah min malaikajo laamiɗo pelle ɗen o inni Allah no milange maɗa joni haray ko fi ɓeeɗo kala ko faalɗa duuɗiɗa hoore maɓɓe ɗum ɗon ɗen ko kisan no newnana ko jungo am woni Allah waɗi jungo am ɗo faalam waylitaɗe pelle hoore maɓɓe nonaɗo kono duwa nokki ɗum noaɗo maki sa sallama ɓe maki hen ɗum ɓe maki o hawnaki ɓe no inna la ilaha illallahu muhammadou rasulullah yaltoy ka ceeci maɓɓe on so Allah subahana wa taala teppini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin oɗon keddu aade joni noon kanko kala annabaɓe ɓen torino ga torare muɗum kanko inni o mara ni torare makko nden mofte makko ɗo yawmal qiyama ko ton o toranto mofte makko ɗen kama ga amal mahmoud to lon toroto kanko torare no o jaɓali ɗum
o yehi ɗo wa kanat laati ke ayatullahi ayaji allahu on tata nasdal e tippo alayhi makko biddawati e nduɗo noddandu ila hasa tawhid tippore e ndiɗo tawhid wa rad e ruttugo ala subahat ɗiɗo jilɓayeji almusrikina ɓe sirkoɓe ko wondi way gamata e darnugol albarahin seedeji ɗin ala butlan e bonugol mahum alayhi ko ɓe woni e muɗum kom ko woɗi so tawi nodda e goɗɗo tawata ɗamar dalil timmuɗo so tawi no mara gandal muɗum hawnaki nodda e bone par ce que la budde anda ko wonɗa ko noddude anda no noddirta kadi joni noon Allah subhanallah on woni guidude nulaɗo on hollama kono no guerdata ko ɗum waɗi ko goɗɗo faala ɓeytamo o so tawi woni tumɓe yamiraka ɓe makata par ce que boyno mannoɓe faale landagol nulaɗon makata no Allah wiide no ma yantigo anil hawa wakat tanawwa'at gonɗi waɗi noneji façon ji asalib laawi alquran oɗo qur'anu fi da'awati ka noddandu ila tawhidil ilahiya faade ka wottingol Allah ka dewal makko ka Allah yagal makko ande kanko to rewete wa ha nahno enen ɗo ni naskuru hiɗen janto jumla tan ko ɗum woni ko ñogga min ha e muɗum e nder muɗum fammin zalika no jeeya e ɗum ko ɗum waɗi tawhidi o naako hande a wersinede par ce que nulaɓe en fof ko ɗum adi nodduta joni ɗo goɗɗo janggade dukaje none ma naaro fira ko woni koɗo mara tawhidi joni noon tawhidi ko hunde adortede na sakkitortede noon tawhidi ko janggata o yaa naɓoto notta janggu tawa ala wadde tawhidi toon hay seeɗa sina ɗum haray andi ko ɗum woni ampure ndem noon ne woni ɓurata renforcude an dewo Allah on ma jangga defte tawhidi ɗen awalan go abon ɗum amarahu o yamirimo amarahu subhanahu be ibadati Allah on yamirina ɗon fi rewgol mo wa tarki tetagol ibadati rewgol ma sahu kona kanko Allah kama fi qawlihi ta'ala wono dalo Allah to ɗon wa abudullaha rewi allahum wala tusriku bihi shay'an tan kafudomo hay e hunde donc aya laaɓuɗo posni wa gawli kadi koye ɗon ya ayuha nnas kono yimɓe ubudu rabbakum wotine joom moɗon rewonmo allazi halaqakum on tagu ɗon wallazina o tagi kadi ɓe min qabli kum attiɓe on o tagu ɗon ɗo ko on tagu no addiɓe on ɓen tagu ɗon kanko tun tagata koto wata tagude sina kanko ila gawli ha kawi ɗon fala tajalu lillahi ta hoɗan Allah de andaɗan ɗimmoɓe o amtum onon ta alamun haɗa ɗon andi ta hoɗan Allah ɗimmoɓe hata ɗon andi ɗimmon ɗum min hawno e muɗum kañum ayaji ɗe arɗen fi mum ihbaruhu humpitugol mo subhanahu kanko Allah ko Allah humpiti ɗon annahu halagal halqa o kanko tagi tagu mum fi hen ɗum noon ko li ibadatihi fi o rewe kanko Allah subhanahu taala ko ɓurno sikka ɗo ɗen ko taguiɗa ko fi julagol tu fi julagol ma fi remugol ma fi aynugol nayyi ma fi ɗum e ɗum e ɗum jokkat kum fe reedi mum tun hoore mum tun ronka ɗo golle ko taguiɗa kon fi mum ayi sikka kañum si maayi heɓali galle hara naƴƴi kedeteɗe fof gueɗo ha heɓa galle no heɓori wonon joni noon si tawide Allah hande hara gonɗo man ɓa ko ɗon te kela ɗum a yatti leydi a mahi a darri ɗo suudu ceerno ko ɗum waɗi Saad bun Zayd no andi ko goto weltinaɓe na ko aljanna no wuuri ko goto o woni sappa ɓo la no wertino naata aljanna tawi no wuuri Saad bun Zayd on andi ɓe ɗuuɗi ha goy ɓe ɗuuɗi ha kono ko ɓen sappoɓe ɗon ɓuuri wonde madde garaji toji ɗin onno to e maɓɓe ɗum noon andi baba makko kanko baba makko baba Seydina Omar on ko kamɓe woni famille Seydina Omar bun Khattaɓe ɓe famille o dogoɗo ɗaɓɓugo gonga ha ɓen tode ɓeyni o rewali kañum sanama hakke ko Allah hokkimo haqqille koye nder ɗaɓɓotugol gonga on o dogi o yaari saami o ɗaɓɓoy toon ha o yiide woɓɓe toon ɓeyni koyen ɗum ko dina laaɓo kam faala yiwde laaɓo ka par ce que Ibrahima wonduno e mum kamo ti kamen to on tumana ɓeyni ako honto ewruɗa ɓe sifanimo on tumana woni ko Makka o wenni awa yahu hella toon woko hella toon heɓirta on ɗo ɓartike ka nulete ɗon woɗɗa ɗo pandi ka artigol noon ɓe joori e makko ɓe warimo ko laawol haade natale Makka ɓa yon tumana ko wawɗo o wara si imo anda ko pigol mo warama hoore tooñe tum babe makko
o inni hen ɗum o inni allahumma in kunta haramtani hadha al khayri la tahrimhu ibni saad torke ma allah si tawi woni aɗa illa nde ɗo moƴƴere mi heɓali nde ɗo yigol o nulaɗo ma sakkitoɗo nulede ta ɗaw ɓiɗɗam on saad mo an du'a maɓɓe on wawi wakural on hewti islam ɗon andi ko ɓeygu on woni sabunatugol seydina oumaru boni hattabi islam ɓeygu saadu on kanko jewno min seydina oumar radiallahu an o andi donc natuɗo islamu law ko on inni womi naninoɗo maka kanu saad wo kala mo jatti leydi yeru cuɓal saada bon zaydi wini nani samitu o inni nanino solo hiɓe maka kala ƴeɗɗo feƴƴinɗo borno yeru cuɓal ɗon ha ka jeɗɗa ɓerit wo irtete jawmal qiyama on tigui ganno ɗum on anno hay brikire wotere goɗɗo wasarone goɗɗe ɓe mbiyaki gueɗe ka ɗum ko seede nde on ti heɓo elette ɗum noon on hadise ko kanko filli hadise on joni noon woɓɓe hannde kala ko guerete wo so tawi joni o hawti so wakkilaki ɓe darnoy ka dertere ma nafi ɗingo sottingol borno sottingol borno ko ɗum ñande goo debbo goo toñunomo ɓawa toñimo o onno feƴƴini keerol ngol ko honde mi feƴƴintaw kere mi nani lawɗon maka o hadise musifiɗoɗen joni oyni tawi a tooñan o yimiraw tawi o tooñilan yo allah wumimo o heddinamo ka nder leydi makko ñande go woni ha ma yaali ha o wumi on kadi ko jaaɗo jaabinante ɗo du'a saadu on saadu bon zayd ko jaaɗo jaabinante du'a on woni ha o nawi o wumi mo ƴetta tugotomo jinda toon en kolorno toon ɗen moolanaɗo o memi o tongo umtoye nder toon ɗen ko tongo wattino wawano ƴawnede on debbo ko ɗum fenugol hoore walla yaɓe ma toñaɓe ma ñaɓe yonti rewne ɗum moƴƴa haray no mari kam mbaji molnade joni noon haray fi leyɗe ɗen fayda ko trimilaji kaɓe nokkuel ɗin ko ɓuuri kon hewde ko fi leyɗe ma ɗum fi kaydiji gawɗe ɗum talla mbuɗi ɗo ɗen fi wallay lam ronki yawde bon ko ɗum woni kattimaji ko ɓuuri kon hewde ɗo ɗen nokkeji ɗin haray jama on wattani moƴƴa ko aqida on noon si tawi ala taguwa on ko aqida ɗo heɓoto joni noon siɓe andi joni ko fi dewgol Allah ɓe tagira hay heɓallo galle ɗum ta an no fi ɗum heɓali galle heɓallo galle heeɓi galle ka janna koye ɗum lorrema mahiga noon ɗoɗe mahiga ronki heɓde toɗe ɓeti ke wo goto heɓoyta galle kala harasinaɗo e mahno ɗen ko adna masa ɗum golle makko ɗen weɓetete toon andi sa woni gaɗen ɓa kala ɗen andi goto mayata ɗo onna joni ko oɗo ɓawa joni mo teddi ma ko lanɗo ne on ka suudu makko ga joni kanko chambre makko on won toon on to yalta yaka mayɓe wonta toon ka ma so tawi halka mayɓe wonta toon o asata e nder gay ke ley utke toon ka joni o akkiɗo hande kadi ko lorratama ɗum noon siko leydi jattani haare ne hulɓini ha ma sima on ko jattaɗo détourna e tol e ko nande mum haare woni hasbode mo wolnade wallahi boyi noon ko noon darrinta ɓa so woni sinoma poste tum ko fof hewti jeeyi haɗa jodni ɗuuɗa kono e nder hitande tawa ala ko mbara e nder hitande tawi no woodi ko ƴettira eyo hulɓini ha ko ɗum waɗi ko moƴƴani woɓɓe goo ko wonde miskine noon ɓuuri fande hasborde joni ko ɓuuri moƴƴani woɓɓe goo Allah noon ko waɗi maɗo wo yettu Allah no andi ko ɗon poto suɓanima ko ɗum waɗi o jour dirhamayni a saddu hisab min zi dirhami wahidin ko joom ɗiɗi ɓuuri sattude hasborde dijju mbuɗu gotu ɓawa landete ko no heɓirɗa haray tawhid noon sono woodi a suɓeno ɗaɓɓira fa kasa ɗum woni e sokaji men joni Allah no yeytade nokku hen o tagiri jama on ko ɗo so minha ihbaruhu subhanahu annahu khalaqa al khalqa li ibadatihi kama fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun fitir on ni ka ko non titi on accana joni goɗɗum ko on noon diga wala lo fi ñamgo yara ka ɗum on titir on no andale pelle mo ñamali wawata gollude ɗo peji kono ɗum ɗo ɓamo andi pelle waɗoyte o woli waɗ ɗum ɗo titir on ɓaɗen andi ñamete on no heccita o no hecciri ɗina kan duuɓi ñamete on parce que ɗum ala konto yawiri payko
joni ñamete no setti may to ronti ñamali ko ɗum ñande jibinande fuɗata muynugol duuɓi jeeɗɗi murru awladakum sabu sinina yani li salati li sabu sinina joni noon wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun wa min hano e muɗum tam on ikhbaruhu ko humputugol mo kanko Allah annahu arsala onde ono li jami adennaga rasulullah ɓen bil da'wa noddugol ila ibadati fi ore kanko tun wanna hay haɗugol kadi an ibadati gayregol ma saho kona kanko kawli ɗon ta'ala kanko Allah to ɗo wala kadi jibba asna o gonɗi men immini fi kulli ummatin e kala mofte rasulan nulaɗo le ko ɓe wotinin Allah o goto ɓe rewamo waɗitani ɓe woɗɗito ɗiɗo ɗen bewnoji jewtanoɗi keero ɗum ko sanamo rewgol kone alayte tawhid o wi al istidlal ko ayaji ɗen tinni ko ala tawhidi e wutiningol al ilahiya rewede Allah goto on bi infiradihi e weddingol mo bajjinɗingol mo bi rububiya jeygol wal halq e ka biɗe ka toppitagol wonde kanko toppitoto subhanahu wono wiɗo kanko mo sona wonani on ya ayyuhannas kono yimɓe ubudu rabbakum rewe joom mo on allazi on halqakum tagu ɗo wallazina o min qablikum atiɓe on timore bakar aya nogay goo wa gawli kadi kadi la tasjudu lishamsi taw nangue taw suƴa nanguen wala heɓoto sijjonoɗo ɓeeɗo ɗiɗo ɗe wiyade ɗo to sijjone donc sujja nangue taw lillahi Allah allazi on halaqa hunna taguɗo ɗi ko wi ɗon kadi ɗum kadi ko capantati e jeeɗɗi wonani ɗaɓɓitoyowo andi fof ɓe weɓitani en fi hen fita janggo ɓa siko ene ɗaɓɓata ko aya woni ɗum gata ñallal ngal fof ɗaɓɓete on teron kay yiwde kono ɓa kamɓe ɓe wendiga sa ɓe wiɓiti fof meɗen yakhluqu kaman la yakhluqu on tago watama mo tagata la o simora nahaali aya sappo e jeeɗɗi o kadi anno aya kadi woni andato ɗon na awa ka silla basa ɓe make ahidan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi araw weltanama on jarnama yo Allah o malno e yo hisine mati kan gollitirgol e ndaare ɗo Saad gon Zayd ko no ko baba makko allahumma in kunta haramtani hazal khayri la tahrimhu ibni Zaydan ɓe warimo ko duwa on jaabi ɓe makko joni noon doyi ɗon no hettude baraji ɗi haweten ko hande ɓiɗɗo makko kadi woni sabu Seydina Oumar naati l'islam moƴƴereji kon ɗo waɗi ko noon woni tawi andi tawi mo jannude toon sopanallan koye wonoɓe jannude ko yenteɗo na sabajo goo toɗɗen nonano islam ko noɓe jannude ɓe nan tun oynaɓe gurgoron toɗɗen ɓe suuɗi ɗeri ɗin Seydina Oumar ɓe maake ko henɗum waɗi on ɗo gurgurnade gaɗen tigui tigui on tawi ɓe andi ko ɓe jokki kon toon ɓe banti bandira makko ka yeeso on tumanna debbo noon woli fof ɗan debbo seydi o sufi fof no wondiri ɓerde anen sewi tawi modi makko seno suuɗi kale ɗaɓɓi ka suuɗi o nder toon ɗe sadde ko babum arata tañƴini ko babum arata so bona lan ko wonno jannude bum arata wonno ɓe jannude on tumanna ɓe fof ɓe huuli aymo hulano moƴƴa maɗuɗo marɗo doole kadi on sa noon inni o addi koko tawi addi mi ko ɗiɗeri o inni omo joni tama ɗiɗeri ɓana a julɗo ka soɓuɗo tigui tigui on o jonni moɗi e peleɗo ɗo ɗen ko gonga ndi ɓa haade o meeɗayde ɗum gas ko fuɗɗode sumore taha ɗin ɗon ɗen on daari ɗi tin o kisan o fewni kisan o landi kala laaɗo woni tawi nakala anno kaɓe woni ko na seeɗaɓe tawi on sa ɓe kadari toon ɓe wonno on tumana ɓe hewti ɓe jebbili Saad bun Zayd koni ko ɗon nam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala wi falamma ra'awhu zulfatan ko ɗon ka on andi koye simore al mulk kon ɗo wonɗen
on andi Allah subhanahu wa ta'ala ɓawde o jantani en ɗo ɗen won keyeji ɗo waɗe men ɗeɗen ɗiɗo noppi ko ɓerɗe men ɗen ga o yini ko on kanko tagi en o sakiten ka horde ɗo ɗen jantirno ha kale gaɗen kala nodde makko ni qul innamal ilmu indallahi wa innama ana naziru mubin ɓawde ɓeya yeddunogal ɗo drangal ma emi toon way qul mata ha adu in kuntum sadiqin ko hende sa woni gol immitagol ɓa so on laadake ko gongo ɓa ɗum ne ɓama wolede ma immito ma etugo ma ka mayanole ne ɓika maya kono ha joni goɗɗo immitaki taw ɗum ko hende sa watta ɓa ko haalawil tum qul innamal ilmu indallahi innuɓe gandal fi mum ko Allah do ko jungo Allah woni wa innama ana naziru mubin min ko wodanimmi ko jertingol ko wajirgol on lette so on jaɓali nam falamma rawhu zulfatan so ɓe yino nde ɓe yino ɗum ɗo falamma ra'awhu zulfatan nde ɓe yino haɗa ɓattige maɓɓe nde ɓe yino ɓe ɓattige si atta ɗum woni ɓawli wujuhu geeci allahina ɓen kafaru yedduɓe waqila wiya hasa allasi ko ɗeɗo kuntulatu ɗum bihi e muɗum taddauna heɗo noddayno ɗon ko fenande ɗe ari noon joni ɗe ari tigi ɗum ne ɓama wolede ɗen ari men yiyaɗe ɗe hewti qul innuɓe araytu wiyete lan in ahlakani allahu si allah masalan warilan ma yeɓeɓe mi wondi foof aw rahimanama allah halki aw ɓeɓe mi wondi o yurmamalan joni faman yujirul kafirina comme woni dando hefraɓe min azabin alim letti musuɗo masalan comme woni on haare jeejeta allah ma fabato hara comme woni haare o wata wonde haare allah hewta koɓe faala kon allah ha e goto ɓaɗon andi he yawmal qiyama so tawi woni hewtigol allah yettomo no arti noon so tawi yahude haɗa ɓe huuli won dañande allah no tikki hade ha no tikka sonen tikki yaka annabi adama o yaha toon ɗo yaha toon kala annabi nuhu ɓenna kanko adanulede ɓoyon baba windere nden o yaka annabi khalilullah yaka annabi moussa kalamullah yaka anani kalimullah o kalimul ko kalamullah annabi isa o yaa ko yewtuɗo allah annabi moussa allah yewtidi ɓe fof adde gantoji rasul sallama noon ko ɓen ɗum watta daññande suus fewde Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yewtama kongo yo accamɓe toro ya ɓe gantoji noon kadi ɗon andi ɓe sififi majji no annabi ibrahima ɓe maaka mbiɗa wino sanambo yiɗin ko ndu na kay ɗum ɗo haaray ɗiɗa tooñi ɗum oya kadi mbiɗa rewede gaaɗen ɗon kadi na kanko inni yo rewe ka bon oya kadi no du'ino hoore firaun annabi moussa ɗon kadi adda ganto esan nula ɗon suusi wiɓe tagol o ni kala mo jana o ñembi noddina o jangi oɗuɗo allahumma rabba hasi da'wat tamma wasal qa'imati mamil wasila fadila joni noon Allah subhanahu wa ta'ala on laaɗo maki o mi tefano he on tigi ma tefore an hewtoyemo jangol oɗo duwa on mbawde an nida ɓawde on to ñembini noddinowo andi ɗum noon haade ko baraji molnaɗe ko heɓato ɓa ña noddinaɗo ñande noddina wasani ɗum noon a torike ɗum ɗon kadi on duwa haɓe baraji molnaɗe qul innu araytum yetela in ahlakani allah si allah warilan wa man ma yeɓe mi wondi awrahimanama o yurmama wa man yujiru kafina dando hefraɓe min azabin alimilti musu kon tun wawta dandude amannaɓe minen nami gomɗe nimo
wallahi tawakkalna kanko men hoolori kadi andude man huwa fi dalali mubin ko mboni majjere ɓangunde qul innu araytum yetela in asbaha si wonti si wattini ma o ko ndiyam mon ɗan gawram ɓeeɓuɗam faman yatikum komon adduno bima e ndiyam ma inin ilojang ɗum kadi ko Allah eɗen andi tagaɗo ƴeano mari politique ha wawi no andi peeje boy ko ne joni ka ceeɗu goto yahata inna remoyey toon ɓaalanniri ñamete rema kene ka ko waɗi o rema on ko waɗi ko eɓe noon gandal molonangal kono a remi ara ko ete ndiyam wawata moƴƴi joni noon qul tum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in ko Allah goto addo ɗon suratul falaq simore suratul alami simore nde fi karambol no jante maggol bismillahir rahmanir rahim Allah akbar ɗeɗo kalfe wiyete abajadani ko harfa min huruful isai kon kono ene daganta ko nde wondire sina Allah ma goɗɗum ne sifaji makko ɗi ko Allah on andi kone fire nuunu parce que waɗa janngude wawata firgol nuunu on tun kono karmo ko ɓino naati ko ɗon wo ɓuri sellude e ko ɗo fira kon fof ma yasturun e ko ɓe windirta kon hemɓe ko windirta ko yimɓe e malayka ko ɓe windirta kon andi ala mo windata ka janngoɓe fof winde ko ɓuri kon heewde janngoɓeɓen marɓe juuɗe ɓen aɗa guiɗe winde kono noon woɓɓe kadi hareno jento ana bumɓe ɓen ɓe wawata windude joni oɗen andi ɗi bindi ɗo ko important molnaɗo par ce que ko wonɓe ɓen ka bindi ko ɓe woni hoore on kala ka fotta ko ɓen ko ɓen ardinte yeeso ko ɗum waɗi o windigol ngol no ɓuuri mantagol ngol joni noon ko winda ɗo ko ɗum ɓawo ɓe ara enen ko ɓe kaari windino ɗum no tawa ko ɗum ɓe hiɓe koɓe tokki toon ñawore kadi ko winda ɗum ko haɗano ko ɗon ƴettete ñamande kadi ko ma winde ko ɗum ma yasturuna andi windigol mari rôle molnaɗo o wondiri ko koɓe woni windude ma anta a wonaali anulaɗo ɓe nimati nemaji rabbi ka joomma nemaji rabbi ka joomma bi majjununi feetuɗo seede wonde ɓe wino laaɗon ko feetuɗo laaɗo wiyama ko feetuɗo an ko hen ɗum tijiɗa sikkuɗa sa jokki kalma la ilaha illallah ay welde e fuuɗa sikka ka ɓuri nulaɗo ñeñude a ɓuri mo andu no noddirte so tawi ko ñeñugol tun andugol noddirte naaɗo maaki ko Allah subhanahu ne immi o moƴƴinide andi addabani rabbi o hasana taadibi ko ne immi ko Allah o moƴƴini needi andi ko noon wiya ko feeto ɗo Allah noon inni o wondiri karabol ngol e ko ɓe winda ko ma anta bi nimati rabbika bi majnunin wona feeto ɗo annulaɗo aɗa jeyaka e feeto ɓe wa inna laka tabitino wodamalla ajiran joddi gayra mamnun ndi taƴodirta ɗuytotako kadi no wa innaka no an la ala hulqin azimin ɗa e hoore gikku mawɗo ko Allah tabintini ɗum e hoore makko to kanko toon wiya ɗum ɗo ɓe waɗi mo heeɓe gikku aɗa gikku ko jeeya ɗum puisque o wi Allah ɗa ɗuɗu hew horude maɗa ɗuɗude janngude maɗa ɗuɗu maɗa haqqille kono noon ko gikku ngon kono nguɗo neɗɗo mantirte fasa tubsiru ɓe fawi yi'ude wa yubsiruna fasa tubsiru a fawi yi'ude annulaɗo on wa yubsiruna kadi ɓe kadi fawi yi'oyde bi ayyikum kombo e moɗo almaftunu woni fitinaɗo neɗɗo fitinaɗo inna rabbaka tabɗi joomma huwa kanko alamuni anduɗo bi man dalla o majjuɗo an sabili gay lawa makko pewal ngal wa huwa kanko alamuni anduɗo kadi bil mutadin kanko ɓuuri ande ɓen fewɓe kanko ɓuuri ande ɓe majjuɓe laawol ngol kanko ɓuuri ande fewɓe ɓen fala tuti il mukazzibina ta ɗofto ko satti wo ɓen fennoɓe al mukazzibina andi fennuɓe e fennoɓe no seeɗi ɓeeɗo ko fennuɓe ta ɗeftoɓe fof
wadduɓe yelike ɓe yiiɗi lawtudu hinu si a lo'intuno fayudu hinuna ɓe lo'ino masalan waɗa mudahanako tuɗo hinu fayudu hinun kala waɗo mamala ko ete joni waɗen hunde reweteɗo ma on hitande mbeɗa waɗeta hawde rewe ka rewte amen ka hitande waɗa ɗum fof inno ɓuli yal kafirun yonde awsne waɗa mudahanako wala tutira ɗofta kulla hallafin kala hewɗo wondirgol ma hini lowɗo feere hammazin aybinowo ko ɗum wiyete guite maɗum aybinowo toni ete hammaz aɗa o ño'inayi ɗum massa en hewɗo yarugo binami min baddi manna en haɗo lil hayri moƴƴere nden mu'tadi jaggitto ha simi bakkon ɗin ɗo o tullin tekka reedujo ko hen ndi o ñaama kanko lamnata ko honno heɓori o tullin bada zalika ɓawɗon sanni min ko fattujo o goto hen naka qur'an ha hewtiyoɗo kono Allah subahanahu wa taala ɓanginalamo inde makko nen maɗo laaɓuɗo ko ɗum waɗi neɗɗo andayi on koye andu no noddirta to ɗum rasul sallam goɗɗo waɗi ko hana ɓe ƴawa woni ɓe men kenno fiyakiɓe waɗa ɗum ɗum ma baalo ko mefol no kaza kaza haɗa wontino nder toon ɓe yiɗa kaɓe ɓuul joni noon aya on ko tippi e muɗum ɓe wi ko oya ko mukhira walid mukhira kono ɗon hay so tawi no ɗuuɗi ko cippi ko noon mani ko noon haare na kanko tun kono kon ɗon joppa e muɗum hara ɓe ɗuuɗi sabu jippu ɗon kanko joni ɓeyten ko fi hen ɗum an kana za malin wa banin ko ɓawlade ko jom jawdi e ɓiɓɓe kay ko ɗum kanko kadi wi alay to ɗen zarni wa man halaqtu wahidan ji'altu lahu mala mamdudan wa banuna suhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an ajida kalla ɗo kadi neɗɗo sino mari jawdi mari ɓiɓɓe haare mo bewi beway ɗum holli o ko waɗ ɗum ɗo ko ɓaw ko patron an kana za malin wa banin iza tutla alayhi si janggananoma mo ayatuna e jamen ɗen qala o inna asatirul awwalina ko tindi aranɓe ni ɗum ɗo men ko penale tunni tigi tigi o wiya ɗum hande haray mo mari hoolare so ɓuri kon hewde noon ɓattorɓe ɓen fayida ɓatta ko noddani ɗum yawata ɓattade noddani haɗa toujours ɓe holde jooɗi maɓɓe ni hay inde assalamu aleykum ɓe ƴeewete dara ko waɗɗa ko moƴƴata no henaniɓe ɓen waleykum salam haɗa ɓe holti tawi ne altoragol ɓe arɗa ɓe daara sena tampuɗo ɓe daara tawi no woni ɓe tii pour alama ɓe ɗuyta saminago ɓen no waytana ala toon taga ɗum no añitorede no añitorede o wi noon sa nasimuhu meɗen fayi maninoygol mo alal hurtumi kakkinal makko ane hurtum ɗo ɗa andi ko nimawol mawba ente hurtum nimawol mawba ko nanguirta kon kaaki ɗin manno kono ɓe inni kinal ngal hurtum akhdan alhamdulillah rabbil alamin jarama albaka jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ara yo weltanama jarama fota yo Allah yobon ko ɓuure moƴƴude joddi ko pewaka musali weltani ko moƴƴe kamɓe kadi weltanto ɓe moƴƴa Allah waɗi ɓe jarama waɗi fo on jarama haray onon kadi wonɓe wadde ɓen fi no famodirde aray ɗon weltana yo Allah waɗi ko mandakeɓe moƴƴi ma ɗo ɗon ande molanade donc ko financement e muɗum haare Allah waɗi ko mandake moƴƴe ɓe lentina jawɗi ɗen waɗa ɓeyda rende hiwa en dañi ɓeygureji men ɗin en to Allah subahana taala yo Allah o tabini ngal ɗo peewal Allah faamen kone ko janngude aska en gollitiro kone ko janngude haray koye ɓeydi wakkilagol ɓa ko tanni gurnan ɗan ko luɓan ko ƴettete ɗum cella kadi ko luɓal ko ƴettete ɗum ala kullin haɗa fof meɗen haɗa koye ɓeydu tinnagol wakkilo jamuden ko moƴƴi ko haɗinen ko boni ko gollen e mbeɗataka meɗen o ɓa ko koni feƴƴude woɓɓe rewino ɗo ɓe feƴƴi ko ɗo ɓe heeɓi aljanna o enen kadi en tola subahana taala yo Allah arsuki aljanna makko on ande fisa baɓe taɓe naɓe soɓe yewtede a tawa pelle a tawa ɓe pelle ɓe wakkilino haɗa enen kadi so wakkilike inchallah wallah hokka en ɗo ɓayɗo Allah on ko moƴƴo o ɗawata inchallah kono noon koye wakkoye ɓeydi wakkilagol kadi jarama albarka barakallah fi wa hara musidɓe juɓɓe tedduɓe weltanama jarnama haray ko ɗo wonno e hattude inchallah haray darso docteur Mouhamadou Bari on no laati haray ko toolimoɗon inchallah haray e sahaji araɓi inchallah salamu barakallah